Kini kor komputer, kiba internet bador badar. Ni di hajan jong pi, hang ne hadukan jongi. Han Nongpoh Town Shopping Complex, Harishan Enterprise, haka kamera kaba shispa iway. Refurbished laptop but desktop. Phun hau number. Pra iway layar not sau pra san sau. Lane pra lay nyo ar nyo sau ar nyo. Dah kebalum ya kejing tip kebait kena halor kejing don jong ki nongkai drugs. Khubor Pulit ki penlong ya kejing thwet ya ki bajudan keti hak ne kam kabala pensyong seir ya ki babun ki long kemi long kapa hapo kejelah hak ne kejing kendra ya ki badan keti hak kam di drugs ki Pulit ki lakem ya wei ubriu belaju suba baudiu Nongdie drugs berbuju penpoi drugs hagi katok ne ki benta jong asar Shillong ka khubor kabala yulum ka itu balakem ya ubriu rengkat ki arngut ki weipan henin kamit ha kapor kumba shipau duna ai na kawai kali Maruti Baleno kabadan yo registration number ML not san AB kendai not R na ka surokba kat bagi dang temu ban kiu senang ba Shillong na kalat senong Nongthymmai Umsning na surokba kat bagi dang temu ban kiu Shillong na kini ki brio la yo kurubru ya drugs heroin uba shipau point kendai gram bat la register case presya ye kini ki lai ngot ki brio. The Department of Tourism and Travel Management, Lady Keane College, Shillong is now open for admission. Join the 4 years Bachelor of Tourism and Travel Management professional program at Lady Keane College, Shillong and embark on a journey beyond borders. For more information, call the given number on the screen or visit the website www.ladykeanecollege.edu.in. Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector na kebentai ki awareness program jongpi phun singi ni ai shapi pran nyo lai wei kendai hendru ar nyo lai